Pazite sad ovo. Situacija je sljedeća. Imate neku jaku, autentičnu želju. Znači nešto želite napraviti, nešto želite promijeniti, neko želite otići. Ajmo reći, za primjer, želite se rastati od trenutnog partnera. I to je stvarno onako, osjećate autentični zov, osjećate da vaše biće želi dalje, da se želi osloboditi, da jednostavno ne rezonira više s tom situacijom i tim odnosom. Međutim, istovremeno postoji umna kategorija koja kaže ali obećao ili obećala sam na nekoj razini. Naprimjer, vjenčanje je takvo obećanje, jel tako? Vi kažete da ćete biti zajedno do kraja života. Sad, to je jedan od primjera, može biti bilo koji drugi. Primjer je situacije u kojoj vam dođe autentično da prekršite svoju riječ. Znači nešto ste obećali i nešto se u međuvremenu promijenilo i vama više to nije osjećaj, nije vam onako unutarnji feeling. I glava kaže, ne, ispravno je držati se onog što sam obećao ili obećala, svog obećanja, svoje riječi. To je ono kako smo mi programirani, što bi najčešće to rezonira s našim bićem, da se držimo svoje riječi, jel? Međutim, to isto tako postane fiks ideja uma i onda to više nije pravo, nije autentično, nije naša istina. Tako da pogledamo malo taj moment u kojem bi nešto napravili toliko rado iz sebe na jedan način, a glava kaže ne možeš to tako, moraš na ovaj drugi način, jer si obećao ili zato što se to tako radi, ili zato što je red, ili zato što će neko drugi ostati povrijeđen. Ne mogu mu ili njoj to napraviti. Pitanje, da li njemu ili njoj ne možete napraviti to da slušate svoju istinu? Znači da slušate svoju autentičnu želju. Nego šta je? Potrebno da iz glave napravite nešto za njih. A zapravo niste napravili uslugu nikome. Jer na taj način, ako radite iz glave, hranite i svoje i od te druge osobe stare programe i obrasce. Ego. Samo ego. Ako s druge strane napravite ono što je vaša autentična želja, što vas vuče, bez obzira što vrišti, da to nije ok, zapravo na dubljoj razini radite uslugu i sebi i toj osobi. Jer pratite glas unutarnje istine. I to služi svima, makar neko mora proći kroz određeni proces koji mu je trigeriran tim postupkom. Tako da osvrnite se da li se to dešavalo kod vas i da li postoji takva situacija trenutno i imate i promatrajte ako se pojavi. Da svaki put kad izaberete svoju istinu, vraćate svoju moć, vraća vam se vaša moć, vraća vam se osjećaj povezanosti sa životom. A svaki put kad izaberete umnu konstrukciju, zbog nekog kao razloga, šta još jedna stvar je da često to stvarno nije lako. Nije lako poslušati svoju istinu. Jer je umna konstrukcija jako jaka. Izgleda jako krivo. I jednostavno se teško suočiti sa izborom koji je naša istina i koji će ići protiv te umne konstrukcije. Tako da, naravno da smo toga svjesni. Često nije lako. Ali svaki put kad pređemo taj prag i svejedno to napravimo i pratimo sebe, ispadne na kraju da je to bilo itekako pravi potez. Tako da imajte otvorene oči kad tako nešto dođe na put, da se sjetite
i da izaberete to što je vaša istina, šta god govorio.